je li Đuro legitimni nasljednik Donalda Trumpa? Pa viš dobro pitanje. Možda je Trump Đuro nasljednik, možda i to, nemam pojma. Ali vidiš, mogli bi se njih dvojica skompat, bez bede. Dobro, mene zanima koliko ti se život promijenio kao ženskoj reperici od izdavanja zadnjeg albuma koji između ostalog odličan. Pa, šta se promijenilo je to što, pogotovo u Tuzli, na moju žalost, ne mogu da izađem u radnju, a da me neko ne pozdravi. I onda je malo sranja, pošto ne mogu više u pidžami izaći do pekare, ili baš se nerviram kad mi polužvarna kosa i sad kao ljudi, ajmo se slikat! Ok, hajde, možemo se slikat. Ili kad idem baš iz supermarketa i baš više puta je bilo, nosim kese svega i kao sasja, ajmo se slikat, ja, super, i ja sam sa kesama i kao slikamo se i niko da mi kese ponese. Mislim, tako te, ili na birovu za zapošljavanje stojim u redu za prijavu i neko hoće da se slika. Mislim, to je apsurd. Čisto jer stojimo tu svi u redu. Tako neke stvari. I na neke svadbe sam bila pozvana od ljudi koji ne poznajem i slično, ali to je lijepo. Hvala Sasja, znači koji si ti utjecaj? 6.343 put da me pitaju, vjerovatno, a ja nemam odgovor, jer ne znam, mislim, svega sam se naslušala od muzike, ali nema nikoga za koga ja mogu reći, htjela sam da budem ko ta osoba ili ko ovaj band ili, mislim, niko. Kanti utječe na mene koji pravi muziku, da niko posebno stvarno. Mama.